Mathiko ya ntumurumi omwe ntereche marani ya tirite nyuma ya mwekuru mwanake wita koti kurome mathiko ya akenda witikiro mucie yomukuru ya mwekuru wa Bele Humphrey Kinyua Mukindi aringirwe ningare kiume kithiro umite kwira mpempire ciana waninga wanjuki na rwari mibango ya mathiko yonthe rikite kubangwa mwekuru uyu akinyana barua ya koti kurome mathiko ya kimeneria mwekuru we ni untubo kumwathula aturi bakioneka kuroma na mwekuru uyu mwanake bakiwa niwe withirite kuri mucio na bantu bomucio bakiwa no kambanja yero tukwirwa ni Martin Mwambi kujani omuthenya we munthira rauka kiri mochari ya sibitari ya Chogoria kiri mathiko mamukuru gwitwa Humphrey Kinyua Mukindi kumania na matheta makimuchie Kinyua gwe uraringitwe inkari mbari chekiria ni kiumia kithiru we takwijira mburi monchari to dikomodika eu to diete antu atunenkelwa mwili watuika kwina kotionda Eko tionda na ya uma tole gwa mbole atari mwana nea obodo tuje mbole mwana atari muka ntuje muke ai na muka rĩu atumakitana atagukudi katoeje kwijira murato wetu tukamudike twamaka muno tukigua atari na muka na muka na jiana na itumwije muko ayo na itumwije muno rĩu gatukumaga ni mbio yongwe kudina mbere rĩu ona kuri tuona nkinyangari ya polisi ejira twarigwa ni mbie kudina mbere riu agatukumaka muno twibaigia kuringana na tori na nkinya ene muchie barithiete kuthagana mwiri wa Kinyua kenda bathi kumunogokia ende barathina kwithira uri muingire ikoti Jenda Kalambu athike murumo ae no tunu mbijeni na ne mbije kwao Kalambu ona nduka ni akite ona nyomba mtu agituika atina mukatu kwenda gioto kionekane mtu adiko wega na mukati gwe safe na jiana jiae mauntu monde mero mesa sawa kuringana na Millicent Karambu mwe kuruba mututigi antu bamuchie bati kwenda kumuona na twire agumochie na ikiara thire na kuingithia mathiko mamukotini kurwa kuiwa wonire accident yakwa na ndina mwana ena kana mwekuru wina kinya mimba na ndi tutiragwa mibango ya mathiko uteu twiragwa tukwija mochari tugwita gutegerwa twerwa mukuru kwa ati mwana na ati mwekuru ngwikira nontu ndetaga mombore siri mwenkengwa nkonwa matharau irio ndonire anchu akie kwa kithirikari nontu mukia no thirikari ende bangi bothi bagwetikiria muthika na ndi arocia ba mukuru ibo ake bagwete steering bathika mutano chike tumbaku mukuru kuikia tumbakuga ate mwekuru na ate ana na ndi ni ate mwena bubwantu ba muchoyo baugite kuruba mututigi bare baire babateri kwaraniria kenda gutigira mututigi akumba kunogokua aina twana twili tawe Victor nao na Oscar mwanka utuli lenkwegwa gino Oscar kinegena ntikorega yanegene no kina tikuga kintu constructive ambayo tumba kugatia ni uno kende twika solved. There is no way even in this country bomba ko solve kintu uteka litendi kwa gumu mtu akaleta malalamishi na atikuleta uga exactly what is there then it becomes difficult kwa gukeni nekiromba ginwa Oscar kwenda ginwa Victor so temani thibitari alia obisi bauge their case both of them no ntoni bombi energy anaino kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi.